emgwaqeni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esikulethela khona ke indaba ke ezenzeka ezweni sakhile ke lapha nawe ngani zakwethu. Uyabona ke nawe ke lapha ke endaweni yasothongathi ukuthi ke idolobha ke lingcolile, abasebenzi ke lapha babeke ama-tools phansi njengoba ubona ke nawe lapha eminyango ke endaweni lapho kusebenza ukuhlala khona izisebenzi zikamasipala bavale ngehlahla ke lapha ke bafuna imfuno ke zabo ke abasebenzi. Mina ngiyafisa ukuzuva lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibane lapha kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta i-video entsha si channel. Siyabonga.